Ole Zofa official channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le vekule zirtir tu ngoi choi vai mistri nuaya in lo fa ka mu ziak tu sang zelipa kan thenom maya hian mizo tlangwal vai nuai in lo fa ka muwa an na tho cholain kan bezoka zirtir tu teacher alo ni reng maya zirtir tu in lo fa ka mu chu ama ka ti hle a kan zot zau dewa an tho pui thingtlang lama kho saho phei chuan Christmas bazar na turpo mei hol ro in anin tuak ti te min khilta deu dewa hre tak chungin an hlo ka zota alo tlem em mai hi alo ni ya ka ngai to lo lamani wange makka ti azwal ta deu dewa enge motilai khan kan sarkar thar hian zirtir tu thanem taka ban terminate ni khan ka ria ma se sarkar liamta in zirtir tu alak sarkar tharina ban terminate ve reng reng lo anom thu te chung te chu voina zirtir tu cement choka vai nuaya in hlo ka hmu te hi an lo ni ti te ka hriat pha ta zela an ni hian media po voice nei lovin an na buai in an lo bung thin ti te ka hrethara SSA teacher ti te CSS teacher ti te hi chu media hian kan lo hre thina mi fel le taima tak tak an ni nge yang ka ti thin heti lai hian media ming kan hriat tam lo tak mi zariat chuang an ban veke motia kan lo ra khat hriat kha kan sarkar thar hian alo ban reng reng lo kan thenom nau te kalna school a po an thoka an school in ma so na sajia le zirlai an pun na sajia ka hriat nu in chung ho chu tu tenge ti in belchian ka chak tariau maya a zo thei thei ka zota RTI te po kamang tangkai ve chin ta a kan RTI po alo thana ro e an ni ka soima in sarkari na ban terminate tak te kha tu tenge an ni ti soima sateang MNF Ministry khan an flexi program a thotlin na turin zirna in dailo na hmuna SCDP teacher ala cheu maya alak dan po DPC thulo unit hroi tu te duang zong zong kha an la tambir ani mai ngem o ati thei ZPM Ministry lo pianga policy hrang hlak nei an ni ya MNF flexi program kha an chunzom kher kher kha an ba lo ve boka SCDP teacher te kha an tho zom tir talova heta hian sarkar thar dem na tur om haulo kan thupoya ilu don teang sarkar thar lo piang poi na khoi chet ve mi alo MNF Ministry piang hlim mo thar thaza an nei la ya zirtir tu an lak media inlar ngai lem lo thanem tak zoram zirna elementary education choi kangdor tu anoma an ni hiani ka soi chak chu heng ho hi MRT char tia hriat an ni MRT char lak dan kha mizoram zirna elementary stage a khan zirtir tu post ruak hi sangkhat do na oma khotlang in an roite MLA in an hlo tanga zirtir tu an roi sak thu te mun tam taka soitura om Indian National Congress INC Ministry khan NLUP an sim na sa a post ruak a hno khatman talawang bermai kumsang ni sompakwa khan zirtir tu a nget lovin mi zariat chuang MNF Ministry khan ala a engwangin nge MPSC alak tir lo ti in zona kalma la a chana lo langngal pakhata om MPSC in zirtir tu za sumnga pani alak te kha Congress sarkar kha July sangni sompasaria cabinet in phalna peya MPSC ya October thabor vela na lak phalna latura hriat tirna an peya sangni somparia June emo July thavela written test an buat saya February sangni sompakwa a written test result a chuakani za sumnga vel la turin kumni chung deu tho an mangani ti Mizoram Assembly Budget Session sangni sompakwa a khan soi chuani kha zirtir tu zaria chuang la turin engtiare nge huna duang le hei wang hian MRT char ti mingaron piang ta ni brina lang athu hima MPSC in alak tam takhi an po sa rei om du lovin chuan lam chi sang sang nen transfer an dila thingtlang kil khora po sarwak le mai thin MRT char an lak dan kha
a khomi anom chuan lak tur anom lo po in a hnai ber tu khwami dil anom chuan lak tur ti kha lo ni a tha phian ni na lang RTE kin a phut chu zirtir tu ta na lak tur chu train chhuak ba ka teacher eligibility test pass te an ni tur ani a khati hun lai sang hi som pakwa khan Mizoram tet nei to chin kha primary school level a hian mi sang kha zanga som middle school big chau nei sang kha le som kwa a pahnia nei ko phi zasari somnga pahni an ni a an vain tet nei to sangli za pakwa anom tia soi the ani lain a tak taka chuan tet nei hi sang thum za thum somnga pahni an ni ma se khang tet nei te kha zirtir tu thoklai regular tam takanoma SSA RMSA a thok tam takanoma sumdong tadai te tam tak anom ni om takani kumsang ni som pakwa khan zirtir tu ni du employment exchange na tet nei na zong lai kha za somli pakwa chia zukoma mole RTEX sang ni pakwa section somni pathum number te pani na ka Google fu hlawa The Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 where a state does not have adequate institution offering courses or training in teacher education or teacher possessing minimum qualification as laid down under subsection 1 are not available in sufficient numbers. The central government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualification required for appointment as a teacher for such period not exceeding 5 years, as may be specified in that notification, provided a teacher who, at the commencement of this act, does not possess minimum qualification within a period of 5 years. Mamona sa nemem laya danina phut qualified candidate state in ani zolo chuan kumnga aire lo ngai na thiam thei ani tina ni berang hei hi ani nge yang tin kumsang ni sompakwa Council of Minister meeting April ni somni pani sang ni sompakwa in MRT char ala kho kha MTET nei lo po in he na hi deal thei 5 years relaxation siamin kumnga chunga MTET nei lo ten nei vek tura an tin a chan kha tin ka ngai tua an service ka thlir saka sarkar tharin aban velo duat taka en kol mek zirtir tu ngoi choi ho hi an din mun service ka mudan soi chwa sakhi ka chak le a hetiang hi ani berang zirtir tu hi din mun sang tak sarkara po group B employee an ni chuti mek lain group B ni si master role a choran ni sarkara master role dang ho chu provisional employee PE a kaisan tirve kan ni to MRT char ho hi PE a an kai sang ve thelo PE chu group C le D ta na siamani MR regularization act point a huam ve thelo he MR regularization act hi group B ta na ni velo kumsang hi sompakwa a group B MR omte contract basis sa let convert vek to tura dan le thu chu ani to a MR skill 2 level lo pe in minimum wages rin tiran ni minimum wages la chu kumtin lo punom ve silo group B employee in skill 2 level lo alareng po hi mei hol ro nen lo chuan khosak ahar sa ni po in amo lo ve sarkar tharin casualty char fair takina la a an ni hi MR teacher middle school a thokte a in casualty char lak thar middle school a thokte hi an hlo asang jok le ta nga la chuti chung chung chuan MR teacher te hian media voice an nei lova an aya kumnga junior casualty teacher te kan khrelar le to jok zirtir tu ni tur hian pass ngaya tam ma zirtir tu training pass chwa maya tok to lova tet pass nge angaya computer thiamna nei certificate nei angai bok chu wangin hetianga MR skill 1/2 da mai lo hian an pay structure hi ngai tuaran angai ani a ngeta thok regular le contractual basis a thokte ang hian graduate le undergraduate in an pay hi siam sakan hun hle mai kumnga chuang an service ling to a an phu hlia hliani
zirtir tu har chatna wanga inhlo ngai khopa chan chaw ka hmu hian ka om mai theilowa less di hnuaia minimum wages ringa hlohpek reng chuan nakin zela zirna education in atwar le mai awm mange tin ka ngai tua kan sarkar thil tha ti du tak thil tam tak po siam thamek hian man hmo taka an ngai tua ngai ani hi